tiga na mga tao. Ayang abasairan na tiga na kagis kanu na pugu parek kaniyo sa mga tao. Yang kaya di kang bicara sa istrikton sa agama. Kung maswitan ako tituang bakasan agama. Ibagak tanwang kaya mga karibatan. Ako mga lulu agad tindig si agama. Yufarriqu bainal muslimin. Napko parek yan sa mga muslim. Fanaqul. Idha kana al-kalamu fit tawhid huwa alladhi yufarriq. Fahada tafarruqum matlub. Tiga na mapirutan sa mi pantagsan. Na may kasukat mong bityara ako tauhid. Kapag tindigo tidwa kay sa isang wala, kay strikto aksi ko agama, nagyanan na pakaw parek. Mapakapumbila-bilagyan sumamagpada. Fahada tafarruqum matlub. Nagyanan na kay nakambila-bilag kau parek akinanglan. Makikinanglan o agama. Inoto, lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam farraqa bainan nasi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Kagi tiga na Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya sagung parakyan su mga tao. Piya kasinggaya iyan su benar agu suribat. Na adna keruma iya miya kambelag. Adna magari miya kapagawata. Adna beta-beta mimbubuno ay. Biuno wata suama iyan. Sabab sangkut wa kiya pakarya gu tauhid. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na minit payak yan sumadi dia mga tao sa ikuribat. Al-ijtima' fil bid'ah wal kharaf was syarqiyat. Fahada ijtima'un ma madmum. Nasukadi dia mong seko mga karibatan, seko kapanakoto, seko mga bid'ah. Fahada ijtima'un madmum. Nagyaya na katitimu aya kay isay-saya papawingan agama. Waya kikita ako mga tao na so kapag istrikto ako agama, apakadaan sa mga karibatan, nagyanan ikaw pare ko mga tao, nagyanan na kinanglan agama ako pare. Kang kaya itulad agama kaysaysa, na kaysaysa ko, ruhullah, si ko agama, si ko, Quran wallah, subhana. Kagudin may isaysa sa mga tao kuribat. At taman sa bangkit, na piya may isaysa sa mga tao matatago kuribat, na di pakas lang sa maliwanan. Wanakul, man arada tauhid al-muslimina fa'aidina fi yadihi. Tiga na mapterutan sa mi pantagsan nasadun sa tao. Kabayayan sukay sa isaw mga muslim na ayat tanu ugupan. Fahaula'i alladhina yuriduna tauhid al-muslimina kama yaqulun. Yuqalu lahum idza kuntum turiduna tauhid al-muslimin وحدوا العقيدة بأن تكونوا جميعا على عقيدة التوحيد التي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ngayon tiyan ang mga tawa diran diterun. Ayat na kinanglan na may saysang tayo mga muslim. Yuqalu lahum in kuntum turiduna tawhid al-muslimin wahidul aqida. Ngayon tiyan na mapterusang kaya kipa na naguntaman na din galabak sa kaysa mga muslim. Nakaswi kano sa pagisay sa kano o titwa akidah. Akidah koreksi ko agama Islam. Bi an takunu jami'an ala aqidati at-tauhid alladhi jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya buntalo to atigyan nambeloy kanwa kalangwan niyo na may saysa kano ko tauhid agdinan suminit taling umaw nabi sallallahu alaihi wasallam. وحدوا العقيدة أولا واعتصموا بلا إله إلا الله ثم وحدوا الحكم بما أنزل الله فارجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Pakai saya saan Yusuf tindig ko sunna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahidul hukum, pakai saya saan Yusuf pagkepunan na hukuman. Kasui kanu ko kitab Allah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kuntum turiduna al-ijtima' wa wahdatal muslimin falan yattahidal muslimuna illa ala hada. Basta titu wa kebebayani amay sa isa sa mga muslim na dudinaukit aya buokit akati sa mga muslim na mag-stricto siran si sangka yami aloy Quran agus sunnah. Wahdatul aqidati wa wahdatul marji'. Satiman at tindig agusatiman
pegendudan wa huwal hukmu bima anzalallah wa wahdatul qiyadah agina natigian so kibadana hukuman si kuinit turun wallah kitab wa wahdatul qiyadah agu so kaisai sa mga muslim sa leadership madya mong sa mga muslim sa leadership si ko kapuguluan ko mga muslim na madya mong siranon mana niyan na makapentos sa mga muslim sa tituluan nirang o kababaluiran ng mga muslim yayay mana question mark o kapugintaw mga muslim akam bunin limbaga mga muslim sa Pilipinas na din uluan na piyak kamu yanira na pagungutan nirang o kababaluiran ng mga muslim wahdatul qiyadah wa dhalika bis sam'i wat ta'ah liwali amril muslimin hadha alladhi yuwahhidu amral muslimin. Ada tiga nalalansan arwar sa kapamamakinag agu kapangungunutan miya pentuk uluan ng mga muslim agi ida question mark ino mga layok si sulutan tiga na inuang ko masusulutan agi muriat tawaku lagi daya kapapatutang ko sulutan sa hindi ino mga layok si mayor tiga na inuang ko miya mayor agi yung kaya demokrasya sa Pilipinas si gubernur si antawa inuang ko sansesan kasabab sakata ya siya to tiga nadi panguduan ang nang kaya organisasyon namin siya ko kabubaluya mga muslim sa kalangwaniran antay ulwaniran da yang kaya kubakin nagupungunutan nagiya suluan ng mga muslim agiya buy sakay mananganin alalang siya ko kaysay sa mga muslim did na salakaw dia buy sakay mananganin kaysay sa mga muslim kaya gira pemimikiran susati mananganin na talo kata pemimikiran na talo pamikiran na sanggi dua pemikiran nang sanggi dua pemikiran na magbubuat na di sumalaad na makapumbulang-bulangon na ya buo kita satiman akay sa isang mga muslim na munot siran sa satiman na uluan api kialo yung kadang na pemikiran na sansay kiniyaw na uluan na yudirak o mga muslim wa'tasimu bihablillah di jami'aw wala tafarraku pagisaysakan huwag mawala ubang kanut tutuyang yaya mga pagarya ikiatin sa nun